gukunda cha ego ego gakanda gukunda cyane mukama sindoro nkukunda bivuga unana kubwire mukama jewe kanda gukunda cha ego ego gakanda gukunda cyane by'ukuri sindoro nkukunda bivuga Dawe wa twese ubyakiye mu ijuru urakaniraswa cyane mu buzima bwatwe bw'abana bawe urakaniraswa muri twebwe twahise muri samugyo hagati ya saa 9 na saa 9 tugahitamo kuza kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu mukamanya guhora ku ngoma we mwigisha mwiza w'ubuzima bwacu wowe cyitegerezo cy'ubuzima buhimbaye habwa icyubahiro nta kintu na kimwe twaburiye mu rukundo rwawe nicyo gituma tuje kugushimira ntabwo tuzi uko ubigenza ntabwo tuzi uko bitunganye ariko iyo tukuganiriye mu ibanga uratwumviriza kandi ku mugaragaro ukaduhuza n'ibyo twagusabye uhabwa icyubahiro dawe wa twese ubyagiye mu ijuru mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niho turi gusengera ubwoko bwawe turaciye bugufi ku bw'amaraso y'imyanda yasheshe igorogota kugira ngo twese ibicumuro byacu dutabagwe bidutabagura amarangamutima byose tubone guhabwa umugisha n'ubuzima bushasha turagusabye ngo uduhe umugisha kuri munsi wa 196 turagusabye ngo uduhe imezagiro kuri uyu munsi wa 4 turagusabye ngo uturinde kubabara utwagura imbibe cyane cyane muri iyi minsi 69 dusigaje mu mwaka wa 2025 duhabwa urukundo n'igikundiro ibyiza ibyishimo n'ibyiringiro turagutakambiye ngo umutima w'umwana azabane natwe azaduhoza imibabaro adutandukanye n'ubukene adutandukanye n'abarozi adutandukanye n'ibyago adutandukanye n'ibyaha aduhuze n'umugisha twagenewe nawe rudasonga Mana imwe ndende mu butatu bweranda Mana mutima mweranda ngabire twahawe ivuye mu kanwa ka Yesu Kristo kandi kava mu ijuru kaza kugira ngo twererwe mu byo dukora tunezerwe kandi dushimwe n'Imana turagutumiye ngo uze ube muri twebwe ubane natwe kandi ibyo byose dukeneye tubihabwe kubw'ijambo rya rudasonga tugutumiye ngo imitima yacu ice bugufi yisuganye tugutumiye ngo ubuzima bwacu buhabwe umugisha n'Uwiteka tugutumiye ngo duteturwe mu makuba y'ubwoko bwose tugutumiye ngo ineza y'Imana igaragarire muri twebwe urakoze kuje kugira dukire dutabagwe tubohorwe duteturwe urakoze kuje kugira ngo duhabwe umugisha n'umugwiza amen
mugire Kristo bakundwa umukama ndabaye ikaze muri umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri hagati ya 6:00 na 9:00, iruhande yuko twabonye inkingi 9 ushobora kugenderako ugahorana urwibutso mu bwami bw'ijuru. Nabahaye ibintu 10 dushingiye kuri mwene Sirake 25 guhera ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'10. Niwe uguhitamwo neza ugafata mwo inkingi imwe, sibyo? Murazi ko ari umwanya wa 6:00 z'ijoro tuza kwakira isezerano rishasha, kandi isezerano rishingira ku Imana yagushiriye kugira ntugikurikiza ugire icyo wawe. Rero iryo zamu ryabaye hagati ya 3:00 na 6:00. Urumva ko hakurikira iryo hagati ya 6:00 na 9:00. Ni ukuvuga rero utoramo inkingi imwe. Ikubera iki? Ikubera agakoni, akabando kagufadikiza gushika ugeze ku nkinzo y'ubuzima bwawe. Twabonye iya mbere ko ari kujandajanda mu bana bawe, ni ukuvuga kubaho wisobanukiwe. Kubera iki? Kuko icuru uyu munsi niwo mutahe w'ejo hawe heza. Icya kabiri, kwizigira ububasha bw'Imana. Icya gatatu, gukoresha neza amarangamutima yawe. Icya kane, gutunga umutima unyuzwe. Icya gatanu, kwirinda icitwa inabi. Icya gatandatu, kuyoboza Imana inzira zitunganye. Ic'indwi, kumenya gutandukanya inabi n'ineza. Ic'umunani, kubaha Imana. Ic'icenda, gutungana udashingiye ku bigaragara. Ic'icumi, ubudahangarwa, ni ukuvuga guhagararira agaciro kawe, kutajebajeba. Kutajebajeba nico casozereye. None rero imbere yuko rero tubandanya mu bindi uwo mwanya, nabwiye ko hacakurikira isengesho ryo kuguruza, ryo kudebloka, ryo kubohoza imigisha yacu, prière de déblocage. Ariko rero buriya uko abakristo musenga, uko musengerwa, mutigishijwe uburyo bwiza bwo gusengeramo, burya muba muhombye. Kuko iyo wigishijwe ugashira na application, ugashira mu ngiro ibyo wigishijwe, wishurwa vuba. Kubera iki? Imana igihe cyose usenze uvuga ngo waravutse, warakoreye naka, waragize, udashingiye ku rusaku rw'ibigaragara utazi iyo byavuye, ukaba ari ubuhamya bwo muri Bibiliya. Imana irakumva, Imana iraguteturura, Imana irakunezereza. Ubundi iyo ugomba kwiga gusenga isengesho ryo kuguruza imigisha yawe yose uwagenewe, ushobora kwisunga amajambo y'Imana ahantu hatandukanye. Mugabo biba byiza gusumba wisunze ijambo ry'Imana ryo mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abakolosi, cyane je ku buryo bw'umwihariko nkunda gukoresha ubuhanuzi. Izaya ikigabane c'9. Ubundi umuhanuzi Izaya yaraje arasanga igihugu c'Imana cari caragenewe umukiza, cari caragenewe ibyiza, ariko ntibari babifise ko impamvu zitandukanye. Arababwira ngo igihugu cagendera mu mukorane carabonye umuco mwinshi. Iruhande y'uko uri umwana w'Imana ufise amashimwe muri wowe, ububasha bw'Imana bukorera muri wowe, banza urusesangura amarangamutima yawe. Ubwira Imana ko uyikunda, ubwira Imana ko uyishaka. Ndiko ndabwira umuntu asenga yuguruza imigisha yiwe. Ubwira Imana ko uyikunda, ubwira Imana ko uyishaka, ubwira Imana ko uyikeneye, ubwira Imana ko yagize neza, ubwira Imana ko donge kuninahaza Imana. Burya kuninahaza Imana niko kuzura umutima mweranda. Iyo uvuga amajambo atunganye, amajambo mazima, umutima mweranda yihutira kuzura ubuzima bwawe. Icya kabiri, uca witandukanya n'icitwa icyaha, kuko kibyara icyago. Ukitandukanya nyene n'ubwo buzima bubi. Uko Bibiliya iravuga ngo igihugu cagendera mu mukorane carabonye umuco mwinshi. Byumvikana ko wirukana umukorane ugahamagara cyangwa ukihuza n'umuco. Ngo ababa mu gihugu c'umuzimagiza w'urupfu, umuco warabasiyeko. Ni ukuvuga nawe umaze kubitsimbataramo, umaze kubibamo, umuryango wawe urasambana, baraborerwa, bariba, barabesha, nawe nuko umubyeyi ishushu, nawe uri gakeka. Ni ukuvuga nawe uwo mukorane mubamo mugenderamo ushobora guhera Imana ishobora kugukurako.
muri icyo gihe iyo umaze kubona ko imana ishobora kubigukura ko uramenya ko ushobora no kukugwiza, sibyo? ukikura muri uwo muzima bwiza w'urupfu, ukikura muri ubwo bugomba, kurikura muri uko gute ikibanza, gutinzira, ukikura muri iyo mibabaro, muri uko kwigunga, muri uko guhererwa, byose ukitandukanya nabyo. Iyo rero umaze kwitandukanya nabyo, kuko ibyo nibyo bizana icyaha, ujyane uca utangura kwinjira icese mu gushingira intahe Imana, mu gusenga, ubona ko wamaze kuba hejuru y'igisokuru kibi. Namwe utanguye kujandajanda, kwinjira ukitandukanya no kwijigwa, kandi ukihuza no kubaha Imana, ukitandukanya no gutukisha izina ry'Imana. Muri icyo gihe Imana iragusubiza ibyawe byariwe n'inzige. Niho izavuga ngo mugenda mutarika mutamba amayaya, nk'abariko baratandagura ibinyagano. Ibyo byose rero umaze kubikora, icyo ukora ni igiki? Iyo umaze kubikora uca ufata icyemezo, impamvu ya nyayo yo kuninaza Imana, ukavuga uti impamvu ntashobora kuduka mu kuninaza Imana nuko mfise ibyo ndayisaba. Hari igihe ikirere cyawe cyiza cyugarwa n'uko udafise ukuri ko gusenga, ugasanga urasenga muri rusange, mugabo ntufise ikintu cy'ukuri uriko urasaba Imana. Urasenga uko idini ribayobora, uko mama akomera Kristo n'ubuzima bayobora, uko abigisha ijambo ry'Imana bayobora. Muko ubundi Imana irashaka ko uvuga ukadudura. Akarorero, urabwiza kumenya kubwiza gusengera ubuzima. Gupfa, igitabo cy'imigani, igitabo cy'ubwitonzi kiravuga ngo Imana ntiyemera urupfu ngo dupfe. Ubundi urupfu rwabaye urupimo rw'imyaka myinshi ngaha kuri iyi si, mugabo natwe twarugize ihame ry'ubuzima. Rero mubyumve ko muri iki gihe twinjiyemo ubwirizwa gusenga, ugasengera kubaho ntupfe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ubwirizwa gusengera urukundo muri wowe no mu muryango wawe w'amaraso n'ubumuka kamere. Icya gatatu, ubwo ubwirizwa gusenga usaba Imana umugisha kugira ngo usahirize icyo waremewe. Hari abantu mubayeho ari kurya, ari kunywa, ari guca amafaranga y'ubwirane, bigahereraho mukimenyana n'inda zanyu. Icya kane, ubwirizwa gusaba Imana umugwiza. Bike turabifise ko n'umwuka wazima n'ubutunzi, ariko saba Imana umugwiza. Icya gatanu, tubwiriza gusaba Imana igikundiro. Ibyo rero mutarabimenya ibyo musaba, ni ukuvuga murushirizaho kwangirika mu buzima bwanyu icyo gisabisho cyo kuguruza imigisha yacu yugariwe ahantu muheza ubu bishobora. Ibi byose barabigenewe. Icya gatandatu, ukabwira Imana ko ukeneye gukurwa ko imbibi, amakarande, abanyeshari. Mugabo rero ngaha nawe uratera intambwe ugaca ku kagozi, ko ngo nimba wahora uraguza, ni ngombwa utera intambwe uca ku kagozi, utora uwo mukasi witwa ubutonganuke bw'ibiganza byawe. Imibereho rukristo bwiza gusaba Imana uti nta mukristo ahohoterwa, nta mukristo ananirwa, nta mukristo amaramara. 8, ubwirizwa gusaba aho uba, aderesi. Imana ikintu cya mbere gitanga ni aderesi. Nta munigeze tuba adafise aderesi, inzu kugira aho uba. 9, kuzura umutima mweranda. Iyo udafise umutima mweranda, ibintu byose uwo biyangaza kandi warize uciye ubwenge. Ubwirizwa gusaba Imana ibyo kurya n'ibyo kunywa. Utabifise ubona ujya urushe umurushe, saba Imana igutabara. Ureke kwanjanjwa, ureke kwijajara. 11, gusaba Imana kwinjira muri iki gahezano mu masezerano mwasezeranye. Icya 12, gukurwa ko indoto mbi. Iri jambo gukurwa ko indoto mbi, sibyo? Imana iguhuza n'abakurotorera bagusengera, ikagushiramo umwete nawe gusenga kugira ngo utere intambwe ugere ku nzozi nziza. Icya 14,
C13 ni gushitsika ku nzozi zawe. C14 kongerwa inkomezi. C15 kugira uburembo n'itoto mu mutima wawe. C16 kubikiremo bishasha. Ibi bintu rero muza gusanga gihuye na ca giti indwi turiko turakora mu kinanga. Uja gusanga ari mu giteranya 6 n'Imana imwe rudende 6 umuntu buzima. Nta kindi catumye mitamwo ibi bintu 16. Ibintu 16 nibyo wisunga kugira ngo umenye isengesho ryo kudebloka imigisha yawe, ico igizene, ico bishingiyeko. Ibi utaramara kubizirikana, ibi utaramara kumenya birakunaniza. None rero mumenye neza ko Imana atakindi ishingira ko ngudukiza. Ubutonganuke bw'umutima no kuvuga ibisabisho n'ijambo ry'Imana hamwe n'iki ubutonganuke bw'umutima hamwe n'ubutonganuke bw'ibiganza. Nambara ushaka gutabagwa, nambara ushaka kunezerwa, wigiye gusaba Imana, usaba Imana iti ntabara, ngwino mbohora, ngwino mu mugisha, ngwino ndenganure, ngwino unezereze, ngwino dutegerezwa gusenga kugira ngo duhabwe imigisha, turenganurwe, tunezerezwe, duhumanurwe, tugarurirwe amahirwe, duhabwe umutima mushasha, twuzure n'Imana, twezwe, twemererwe imigisha mishasha, duhabwe ibyo twari twarambuwe. Dutegereza gusenga kugira ngo tube bashasha muri Kristo Yesu. Ibintu bimenye ukamenya uti kugira ngo ushobore kuguruza imigisha yanje nitandukanye n'abambuzi n'abambushe n'abaruti uzobuhiri bwiza bw'Imana bizaba byamaze kukugera ko nta nkeka uzoba uri umunyamahirwe, kuko niko tugiye kuza turuguruza ikirere ciza ku buzima bwacu. Dawa twese ubyagiye mu ijoro, ni wowe Mana waduhaye ubuzima turi mu munsi. Turagushimiye kandi turaguhaye icyubahiro, ariko kandi turakwiragije. Icya 10 kiriza mu ryo hagati ya saa 6 na saa 9 turi kiguherejanije umutima ukunze, umutima ushima, umutima unezerewe. Dutabare mwami w'abantu, dutabare mushobora byose, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo. Twugurirwe ikirere cyiza cy'ubuzima, dukugwe ku inzitizi zose. Tunezereze, tugirire neza. Umwana wa Yesu Kristo aduha umugisha n'ubugwiza. Mutima wa mwiranda asaba muri twebwe, ugura ikirere cyiza ku bakobwa bihebye, ugura ikirere cyiza ku bahungu bababaye, ugura ikirere cyiza ku bagabo batakaje agaciro, ugura ikirere cyiza ku bagore batakaje akanovera k'ubuzima. Duhezagira uduhunda umugisha, udukize ingwara, tubohore, tunezereze, turinde kubabara, utwime ibyondo. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo duhawe umugisha n'ubugwiza. Turatetuwe kandi turishimiye ubuntu bwawe, turishimiye imbabazi zawe, turishimiye ububasha bwawe, turishimiye ubudangarwa bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo turabonyamugisha kandi tuzakwama turibo. Amen. Yesu wowe mwungere mwiza, Yesu wowe witwararika intama zawe, komeza utuyicararike.
Yesu tunezeza. Turashaka kugira ngo tugukunda, turashaka kugira ngo tugukeneye. Twugurure Yesu ikirere cyiza cy'umugisha, twugurure ikirere cyiza cy'ubugwiza, twugurure ikirere cyiza cy'amahoro, ibyiza n'ibyishimo. Ntawuri ngo kwavuga urukundo agukunda, udukundire tubivuge kugira ngo dukize, tubohore, dutabare, tunezereze. Reka Yesu tubivuge kugira ngo umwaka tuzawusozere neza, dukugwe kwabaroza abandushi n'abanduzi, indyarya uzege zikoreye ubuzima bwacu tubukoze bwose. We Yesu udukundire tubivuge ko tugukunda, nawe ubikore ko tumugisha.